لی پارێزگاها دوهۆک ساڵ بۆ ساڵەیە ژمارە نەخۆشیên penceşerê ber bi zêdebûnê û helgirên vê nexweşiyê jî gazindeyan jenebûna derman û giraniya dermanan dikin. Bawayekê ku ev nexweşet bêjîtin mehane 200 ta 300 hezar dînaran lê dermanên xwe mezêxin. هر پارم تکری و فعلا خرم ندیان کری یعنی راتب است پیش برای که ایلون ما 12 لاس پیش برای ایلونی بوم و راتب که دلم راتب کم يعني دو هاي واجرة كي راتبي درمن أصلا شم درمانات قلت دبيت مثلا تو بهذه عمليات كلام ممكن قوة عمليات نية بفرنين از خوي دين دارم غزل البامار ده مال من البامار نه خدي دكاني از دين دارم نبم دکتۆرێکی تایبەتمەندێ vê nexweşiyê jî dibêjîtin. Arîşeya me ya serekî nebûna amîrê çareseriya betîşkê ye kotana ev amîre lê duhok nîne. Vêyekê jî zêdetir kartêkirin lê ser rewşa nexweşan kiriye. النسبة هاي وراثية جديكو بابا بو بتشيكي تشيتان يا هاي خورنا باقش خورنا كيم دون قلوي لازم رياضة بتكرن نوا خورنا مي نكشنا جيجارا جاوه که پاکش بیتن ریاضه که باش بتکرن بوشین که مگتی هکا زیکا شیب کت و زیکا عیال بیند و دانا شیری بو بچی که خواه و همی هاری کارن که اف شانا توجبونا 50 دفعه کم بیتن. Rêveberê Senterê Penceşerê jî lê duhûk gaziya xwe digeyînîte tevî xêrxaz û rêkxira û aliyên berpirsû ji bo alîkarîkirina wanan û dibêjîtin. Lê beriya niha rewşa me ya baş bû. Lêtniha de hem qeyrana darayê û hem jî hatina awariyan barê me gelek giran kiriye. حتى ردك برينا كمثلا درمان ووضع ما يباشتر بو لي في وقتي يعني الجل في قيراني والجل يعني كنت بيجن كيم هاري كرني حكومة فدرالي الديف بيز في وهوجيت ما أفكار تكرنا هاد أمجي يعني حكم أم هميد ظاني دوكي ويا هكذا بيجن قصد همي بنابر وأوارا بورا بتر قصد دوكي أكيري و اوجی هکوت هن ام نشین کسی بزبرینید. Lê Sinûrê parêzgeha Duhok û di sala 2013 de 486 kes helgirên nexweşiya Penceşerê bûn. Lêtniha de ev hejmara zêde bûye bawayekê ku sala 2016 de 1078 nexweş hatine tomar kirin û bi tenê di sala 2017 de jî lê van sê mehên destpêkê 144 nexweşên Penceşerê hatine tomar kirin. Bi vî awayî jî hejmara nexweşan zêdetir dibît û pêdiviyên çareserîya vê nexweşiyê jî roj bi rojê ber bi kêmiyê ve diçin. Abdusamat Rêkanî, NRT, Duhok.